Dobar dan, poštovani gledalci. U ovoj godini obeležavamo 100-godišnjicu početka Prvog svetskog rata. Zato i naša današnja emisija počinje zapravo rubrikom Porodična biblioteka. Povod je knjiga Zavet heroja, čiji je autor Slaviša Pavlović danas sa mnom. Interesantno u vašoj knjizi je da je zapravo zasnovana na istinitim događajima iz Prvog svetskog rata, ili bolje reći inspirisana istinitim događajima. Jeste, zasnovana na jednom istinitom događaju do kojeg sam ja došao, kasnije sam malo istraživao i život tih ljudi. Onda me to na neki način je uvuklo u Prvi svjetski rat, odnosno da ga izučavam. Pa sam onda jedan period od 1914. do 1919. godine potrudio se, odnosno da u život jedne porodice i dvojice junaka propratim i neku srpsku priču koja je ujedno i tragična, ali i slavna. Generalno ne postoji ni velika slava bez velike tragedije. Srpska vojska je izrazito u tom trenutku nosila upravo te karakteristike, kao i Nemačka. Oni su imali tu svoju prusku školu, takozvano pruski oficiri, koji su bili u potpunosti posvećeni tadašnjim konvencijama, ali i nekom idealu srednjovekovnog viteštva. S druge strane, austrougarske trupe koje su napadale Srbiju, pre svega Češke, Poljske, Hrvatske, te 1914. godine su bile potpuna suprotnost od tuda i oni pokolju u Mačvanskom Prnjavoru i tako dalje. I namjerno sam i u knjizi spomenuo generala Makenzena, osvajača Beograda, koji kada je osvojio Beograd podigao je spomenik Srbima na kome piše ovdje počivaju srpski junaci na srpskom i na nemačkom jeziku, što dovoljno govori o nekom međusobnom poštovanju koje danas, nažalost, vidimo samo u tragovima. Karakteristično je i da je ovo izdanje na ruskom zapravo. Jeste, ove godine je roman preveden na ruski jezik, pošto Rusija ima odbor za obeležavanje 100-godišnjice Velikog rata. Oni imaju tu neku rupu u svojoj istoriji, odnosno od 1917. godine, od Oktobarske revolucije, kada je Rusija postala komunistička, do 1990. nije se govorilo dovoljno kod njih o Velikom ratu. I postoji vrlo mali broj knjiga pisanih o Velikom ratu i oni imaju jednu delegaciju koja je dolazila ovdje i tražila knjigu koja bi mogla da bude deo tog njihovog obeležavanja 100-godišnjice i imao sam tu i sreću i čast da bude prevedena na ruski i da mi je recenzent čak te knjige bude predsjednik Ruske dume, koji je sam i istoričar, pa se dosta dobro i razume i u priču i u Prvi svjetski rat kod nas. Koliko je priča iz Prvog svjetskog rata i kod nas zapisano? Pa mnogo. Mnogo je porodičnih tragedija, jel? Mnogo je, pa svaki treći stanovnik u Srbiji je poginuo. To je ogromna tragedija, odnosno nije dočekao kraj rata. Recimo imate jedan frapantan podatak da u bici na Mačkom kamenu, koja se odigrala 22. septembra 1914. godine, na jednom malom prostoru od 500 kvadratnih metara u jednom danu je poginulo 2000 vojnika. Što govori statistički gledano 4 mrtva po jednom kvadratnom metru. To govori kakve su i borbe bile i koja je bila želja i naše vojske uopšte da odbrani svoju zemlju i sumnjam da postoji porodica koja nije izgubila, odnosno retke su porodice koje nisu izgubile nekog najdražeg člana. Mi inače nemamo običaj da vodimo porodične dnevnike. Pa, nažalost, mnogo ljudi je nestalo posle rata. Država se već 1918. godine vratila nekoj politici ujedinjenja Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. I tu je već došlo do nekog kraha. Ako uzmemo činjenicu, recimo, da je vojvoda Radomir Putnik sahranjen tek 1925. godine, načelnik generalštaba, onda možemo vidjeti kako se država odnosila u tom trenutku prema ratnim herojima i prema narodu. Tako da mislim da se većini i smučilo da uopšte govori o tome. Hvala vam na gostovanju. Naravno, hvala vam na ovoj knjizi za našu porodičnu biblioteku.